елчек торыге, әлі гавалдан шерешлеген, вылықчырлы хәрдедеген әштензімбе гынамар, сова юры, сымағысты зембеде буян. Геннадий Волков Кашкар Хунаджи, Комиссаров Валерий, Василий Сидоров Эктель, Тимофеев Анатолий Сарнай, Тихонов Борис Барлен, Афали Гендебе, Любовь Федорова, тадай тизен ячесем, халықра хизебре. Эбир вазембе тивешребе мухтанат бұр. Эбі сире елчік шырынжи журалза юсне, хош бір жиравшыба балаштарас тірлебе, шул жүребе ихравладып. Апла булзан, шула духар. Піреміш чарыну турған ялі. Шак ялда пірдаван турғанзем журалза юсне. Турғанзене чывашсем лайық білмедевішлі. Яку, ендребе хеветр турғанзем, вында қармажам әрвешнелі журална. Живыр вағыдыра чываш литературе жын тұрышна поэтсем болна. Візем шак шыржіне ағал жинзем болза келменіне хойзен күн жүлебе, сывабайемебе, кужарвебе ширплетсе бана. Турғанзен шеменде вұн бір ача бұлны. Аша-маша вулама жирма білмен бұлінде, ачызене віретме дұрышны. Вишші баллы сывышсен бұлзадыны. Пірдіван турғанзем чываш поэзіне, вында хормышым әрвежінжех бұрзагыне. Візем хойзен хайла візембе чывашсем ғушынже часақ балырны. Поэзире социаллы бызығы дузем хускадас чываш хрещенезен нужалы бұрнышне сынласа гыдардас тірлевлартман візем. Турғанзем ұтларақ лириксем бұлны, пулдарулы хеде лирик кырабалырны. Үрі баузалыйды візене візем, шучандалық шинжен жирносы візенже хускатны. Шежен херде лос хурын. Аслы шежен херде бір лос хурын. Лос хурынын шул шезем сип-симыз. Лос хурынын вырыне сырдах вырын. Шул шезем шилбесілен мен куныртмест. Лос хурынын хуппи ытла шура. Аякранах юрдасле гурынать. Лос хурынын ожынче пулен юра. Унда шопчок хурланса пурынать. Илемле сасыбек пулен шопчок. Мәжен херде патченех юрлатши. Хурынчинче пір патченех шопчок. Чуне мәнбе ебатса пурнатши. Шопчок мән шухушпа буранныне, эбі юррине етлезе сизеттім. Шопчогон шуғыжы хурлықлыне сисен. Эбі әзіклезе ереттім. Анша хурынчинчен он юррине, хире тухса бақмазан пәлес шук. Шопчок мән шуғышпа буранныне. Шопчок пек пулмазан сисме жук. Үрі жинна үрі яд. Шивақ шинызене азырадытса, візенешне пызыға құрза, хеведір турғанын мұну кебе, ендри турғанын ывылы пызык әш пұжарны. Игебінде вұнжитчімі шулда, вижі бойы чуралзы үсіне ялда візене азынса, шак балык алардны. Турған юби деші ына. Пардаван турған зенжен бірі Андрей Васильевич, чывашқалы историне паллы ширавжы, кужаружы, педагог пулны бекерсе ұлны. Пенде закыржыр сакырвынза кырмыш шулда журалныскер, хузанды учительзен семинаринжен, ускаври жутчелгезен педагогика институтинжен мірінзі духна. Учительде паджышкыра ашлене, падыр елінже педагогика училищенже пулас учительзене вредне. Иртне әмірін вадырмыш шулезенже влашсем хезерленне тюси иртерне. Пенде дұғыржыр житмеликкімі шулда падыр елінже вильне. Андрей Васильевич турған журалнырамба шаржирым белік шул житіне қалалаза, иге бінде вон вишшімі шулхи юбау ехен вишшімі жынже, шәне бавари вадам школ шуржен стены жынже, асыну хамиушна. Андрей Васильевич хой журалза үстен тұрықри шәне бавара, пинде доғыржыр вадырзақ кірміш, пинде доғыржыр аллы житчімі шул зенже ажазыне немеш чілхи веретне. Ебір елчік районенже падрикел ялінже. Шак ялда пулдарулы совыш, педагог, Чуваш республикин тавадивишле варендигене, писательзен союзен члене Галина Инейкина бурынать. Чуну даза булзан, әмәрхи илемліх еребе, чун ехраве кенегізен авторывыл. Хойынсы визенже илемліх мелезембе пәлзе узы гурни, onun хайлавезене чәреліх сөмі барать, итлегене ғавғаландарать. Елжіксем, тұры жуллы жінзем, пуры шіре бұжаруллы вәзем.
Шавюзеші гунда фермасем, пит маттур булныран шиннесем. Илдырса ырыжи бушынса, чавашла калашса юрласа, херхенме зароспавый халне, шавдупташы шыржы зундалне. Елжаксем, міндері бұлдарулы жинзем. Елжаксем, чул юрлат сиренбе ендешсем. Елжаксем, пить хастар жавашсем, шырғакне онланашы візем. Пить парган сархевелі шинже, хумғанадав тырбулу исенде. Ытлы житлі бұғатты шмулне, мұқтанмалық бақча жемішіне, хелгашмалық ұтты ұлымне, чизхизеп елжек ен халықне. Шавгаят елжі ен малалла, бір-бірне албарса тованла, бұлдарулы зембе савынат, кайдене бұлышма тұрышат, илембе дуслыман ендешсем. Керменбек халгунда шут ярсем, асфальт сарны шулсем, сукмаксем, торы жулықшын тав елжіксем. Тавақ. Пирин шул жүреври тебір жарыну аслы елжік ялі. Аслы елжігіре Россия Врендю Академиин члене, палы этнопедагог Геннадий Никандрович Волков, кашкыр хуначи журалза үсіне. Ялдиш кулачи кени, кашкыр хуначи ширавжы, Геннадий Волков академик. Пәршиннан виже ятлығы, тәрлі шулсенже историяне курымлайшсенбе ширын зайылны. Үрітісліқсен шылгуше пәчік тыван шыршывран, ялдан, шемерен, йол илзе духны. Вол пиндеді ғыршыр ширімшитчімі шулги юбау ехен вадырбармашынче шуттенже негілні. Пиндеді ғыршыр вадырбиллік, пиндеді ғыршыр херіх биллік машулсенже, ялдида да елжігриш кулсенже варенне. Тыван шыршывын аслы выржи тапхырынже, Ленин яжелі колхозри уйхир бригадирне пулышаганенже тұрышны. Геннадий Никандрович чамрыгранах варендеген пулма әметленне. Хой шуғышне онсырдран шуклаза дукны деме май шук. Унын ашыде Никандр Никитич Волков математика учителі болны. Геннадий Волков РСФСР ширавшизин парлешевен члене. Унын парремыш хайлаве маны назанне пинде дұғыржер херағултымы шулги кырлажын вуниккемышынже Чываш коммуны хажадра бечетленне. Геннадий Никандрович чилай хайлавра анне санарне табегуны. Ывылен амышне хакласа шапла жирны ергезем бур. Анне бурынны чухне ебирде сывах, вилемзір. Вол жук булзан, шактын жере пурде тарексір. Пирін күнжулын тарев юбизем силленме бушлашы. Тыван гилде анне хевел булса жүрет, ачасыне хевел булса бахат. Анне шуктык, хевел яраймын худылне. Анне бурдык, санчерюне де хевел гәрі. Геннадий Волков нумай-нумай илемлі хайлав авторы. Асанне галавесем пызыгах маркенеге. Чунжеререн тухаган юратусы махесембе жирать Геннадий Никандрович Волков хойнясы илевенже шемгери шинзем шинжен. Асанне галавесем кенегіне асламыш шинжен ширза бушлать. Кенни, килди Геннадий Никандровича шаплачынны, асламышне чундан юратса зайлет. Асламыш веретнезене вол чихаклы ағақ пірчібедан наштарать. Асанне галавесенжен чи бушламыш галаве ослы ача. Те чипирвайхи булныбе, те тарын шуғыжы бе, вол пурне де кележет, чуна бұрса девет. Хош чухне ачасем де асызенжен ослырақ, чунебе ырырақ пулма булдарны күрінат калавра. Ашы бе ача хушинжи кіске галашу, ашыне шутлаттарать, тырысмар дунажи түрлетме булужать. Аслы елжігірі вадам школ Геннадий Никандрович Волков ячебе есепленет. Шкулы мәмже мұқтавлы енде жымыре халалазылартны балық. Халги вағыдыра азынны шкулда Волков музейне шынетес әш пырать. Пирен шул жүре малаллады зылать. Умра тамер ялі. Тамер ялі тыванжа жив ырлығы жын, каныжа білмезір тұрыжаган нумай-нумай сумлы жынна шунат баны. Чываш литературинде тарын, шуды ер хварны критик сенжембері Григорий Иванович Кузнецов келіде тамер ялінженех.
Она критиксен ешне доречень совозем жерма таван ашы. Сене хушмаят бабаларна Иван Герасимович хавгаландар забына. Кузнецов сенеген Шубашкарды книге издательствинде пиндедығы жырвадыриккема шулда еплегула савагенеги жабын задухна. Шопталып шаввығы тілне Кузнецов келін октябрьге визем книгиде күнжуды гурна. Шел ана авторы Алладыца Гурайман. Вол живыр jirbe азапланныскер. Пиндедығы жырвадыр бірмі шулги кырлачу ихен ширим вишшімішінде водыр тулдарны тулдарманах шерегене. Книгери савазем унын ятне чынныбех тюррегаларашы. Нумай же октябрь революции бежігіні. Келие октябрьке визине шрандараган совыштеме юрать, тезе балартна Василий Долгов критик шавшулзинже. Поэтса визинже тірлі демозем жіклене. Самахран вылвағыдыра рабочий глаз шинжен чаваш синжен шираган булманба бірех. Григорий Келли шакна шуда илне. Хой Ленинград университетінже варенне жүхне, хулазыне савызен ярыме жирна. Унда шенбурны шастызем саманана улыштарныне сынлазыбаны. Хой елчі крайыненче шәнедімер ялінче пинде дұғыржыр біремі шулги январым біремішінче журалыне шуда илзе. Григорий Келли шәнелеген яласы визине кіртмезірдіма бұлдарайман. Куярым решенелеген жер, утшиге визем, ял кора, кергеге візем, вады диміржі, тада үттізі віземде шаввақыдри ял зывлышне палырцадырашы. Анадри чывашсем урамзене тіпяк чумне кас сыма хушса балырдашы. Ширкле юған живен сылдым енже вырнашны урама анат кас. Григорий Келли ураме дешедімерде. Аплахи зеплеші Григорий Кузнецов Келли етыван ялінже. Манмашы, азрадыдашы. Елчі крайыненже литература гажалыгынже паллы ерғыварны ширавжызем тадақта бұр. Візенжен бірі Владислав Дмитриевич Николаев. Пинде дұғыржыр мүлдваттымы шулда, елчі крайынже шмалаграй шурал заюсына. Пірреміш заметки унын пионерзасы халі тандыш хажадыра пинде дұғыржыр сағырнултымы шулгине бечеклензе дұхна. Малашлық шулдері вара пионерзасы хажат бұлышны бе адалан забына. Шаккаларымын хастар юн коре булнымай лауреат ятне девишне. Ульянов ячелі Чваш патшалық университетін Чваш филология бе культура факультетіне веренмегене. Кайран хыбар хажадыра ішлеме бұшланы. Шамрыксен хажадинде тардықны тапқырда Чваш республикен Шамрыксен патшалық премине девишне. Россия журналисті зен. Чуваш республикин профессионал ширавжезен пірлігізен пайдажы чималданақы драматургири балырма бұшланы. Пьесизен бұшлаза тыванадыл журналда бечетленне. Чуваш книге издательстви унын уйрым вижегенегіне гыларны. Пине вереншіне дузызем, хула хераджи, дипломлы тиға, жулашки юптарузен книги. Пәдемішле паян егуна пулдарулы журналистын ширавжан пилік книги күншуды гурны. Жулашки вағыдыра ширавжан үтті жанр баширны хайла візем дешіне жинех курына шебечетре. Кала візем, повешізем, юптары візем, сов візем. Шамрык ширавжезен дешінже тебір бұлдарулы ендеште бұр. Выл Елена Петровна Чекушкина, Дмитриева, Елен Нарби, пинде дұғыр мұлды қырмы шулги шыртмеу екен жирі мұлтымажынже вырыскасы яленже журалны. Шуткуленже сағыржул варенмелі курнавышы вадам шкулзенже Ульянов ячелі Чваш патшалық университетін история бей филология факультетінже варенне. Пенде дұғыр тоғырым бірмі шулданба ундақ преподаватель бұлза ішлет. Вол жирны біреміш заметка пионерзасы хажадыра пиліпміш клазра варенне жүхнех туғад. Унғышын хайла візем. Районды колғыз ялавы хажадыра хадырбул журналда да тодышақ күн жуды күрашы. Елена Чекушкина үтті жинзем курма бұлдарайманыне курма, он жинжен чуна хускатмалла ширзағы дартма білет. Пырлы жыврихе вел байырги повеже, туйгуне, хербигезем херарымзем, анжарли, чуреже гуже, азам жыбиге, еші вырмазыр тірленне ділі калавіземде, тада үтті де тарын шуғышпа, пуян жылгебе палырзадырашы. Юлашки вғыдравыл критикалы статья земде жирать. Пирен, елчі крайыненче паллы ширавжызыне халалланы экскурсии вешленче. Хамыр тұрықырай журалза юсіне, пурынны паллы шинзен, писательзен, журналистен еткерліхне тіпчені, тирбейлезе убраны парғадарлыш. Шакеш малалла да тызыласа шанас келейді.